Siya ka po ni Marquisa Duktulero nga taga Iliti Sarat, probinsya ti Ilocos Norte. Agtaon na po ti 31. Kadigito yung oras apo, agsagsagaba apo ti panagsagit ti saka, panaglamis ti dito nga tumtumon ko apo, kinhaanan miki koordinasyon, digiti ramramay ti saksaka apo, nang nagruna dito itangang ko. Napadasa ko na po, digiti na duma-duma klase nga papahid nga napangwimpol pulagit, kas kada pigment oil, istapin, paulilimet, kinimpadas ko pa yun apo te mantika iti babaw, yung mapalabas apo ti sinog mamano nga minuto, kinutumot ti saka ko na po. Napadasak pa yun apo te nagtumar kadigiti na duma-duma klase nga agas, kas kada medical, paracetamol, mepenamic, Advil, Biogesic, Bioflow, Amoxicillin, Toseran, impadas ko pa apo tayo Yumesan, dagsanggas at kailalatan apo nga nagsakit ti buksit ko, pagpurga gayam tayo Yumesan apo. Iso nga yung video dito apo, nga minta i-record mo kung natigayim ko, tadintad na nga agas apo. Tati ko na 120% nga maagasan dito sakit ti sakam, itimbaga na apo. Talumaday, isublim ko na dito nga agas. I-record mo nga raw, tapno i-share mo dito sa bali nga tao, tas ikatiyag bali nga living testimony kung na naman apaw. So nga ipadas na man dito agas apaw, kung na pabutak apaw. Oh, nakasubri pa apo ito yung agas, naintad na nay. Basahan tayo apo ito instruction na aggidan nga ablat mo mamintalo dita sakam ken orayim iti sa mamano nga segundo ko na napaw unay patas ko na napaw ya blatte ka no mamintalo apaw sa ating orayim iti sa mamano nga segundo ay isa dua talo so walog mo man na segundo apaw. Apo, may dati padlaw ko apaw, kasla ti lamiis ti sa kapo ko, agsisigaw yan ti dapanggaw. Kasla di kiti dardara kapo ko, nanga makatal na, hindi kiti rurat ko kaglulumba na eh. Apo, na yun apo, mayat sa. Ipadas ko mga ikuti, di kiti ramramay na apaw. Apo, mayat apaw, mayat na eh. Ipadas ko man itiyak, tumakdar. Apo, mayat ka talaga apaw, ipadas ko man timag na. Apo, mayat apaw, ipadas ko man daglag tao. Apo, apaw. Nakakalakad na ako apaw, mayat gayong dati nga nay. Mayat gayong apo dati agas. Mayat kanumpay. Mayat pa iti sakit ti ulo, sakit ti takyag, sakit ti bakrang. Ultimo, sakit ti nakam kanumpay apaw. Nay! Unay na apaw, nakakalakad na ako.